Dobar dan svima. Danas ću da vam predstavim lampu koja radi na bateriju i koja se pokvarila. I ovog puta promenit ću i ovaj kabel jer je nastavljan više puta. Stavit ću mu solarni panel ovdje mali od 6 volta i mislim da će da to puni bateriju. Ovdje imam jednu bateriju od 3,7 volti litijum ion 1200 mAh. To su ove malo veće baterije. Ne vidite sada, nešto je mutno. Možda ću da iskristališem to. Ništa. Loša kamera. U suštini radi na touchscreen. Ima 3 položaja. Jako je funkcionalna. Inače ona radi na 5 volta i piše ovdje da ima 500 mAh. 2 vata je isto. Jako je dobra. Ovdje je nekad bio konektor micro USB. Samo što je izgoreo zbog loše kontakta. Ovog puta ću da mu stavim USB. Zalemit ću direktno na ploču USB. I dobit ćemo jedan ovako kabel sa ovim muškim završetkom. Ovdje ću staviti ženski završetak. I onda se jedno u drugo udene i puni se. Na sunce, na svetlost, u stvari. Snimit ću i kad budem je popravljao, tako da uživajte.